Nama su, recimo, evo samo ću kažem, obećavali da će koridor 10 biti gotov sledeće godine, znači 2012. Tako, sad, ja više ništa ne mogu da pratim te rokove više i naše vlasti tako stalno nalaze neke nove izgovore. Mi, recimo, da bismo povukli strane kredite, mi moramo da obezbedimo između 20-30% sopstvenih sredstava za eksproprijaciju i projekte i mi to nikako nismo u stanju i prosto ja nemam reči komentara oko načina na koji se naša vlast ponaša i oko načina na koji nam objašnjava razloge, što mnogi puta i čak recimo ni Beograd-Horgoš koji se gradi, ja gotovo otkako se bavim ovim poslom. I stalno nam otvaraju neke nove deonice, to je vrlo uvredljivo za zdrav razum. The speed is never sufficient. We would always, Serbia and the European Union would like to see things going faster, but things are going as they can go. Meaning, again, like in environment, in transport, it is necessary a lot of money to improve this infrastructure. And no country can do it overnight. But we are launching the necessary steps also on the strategic framework and legal framework, which is very important. And there is a lot already done. But now, regarding implementation, it will progress as it can because this requires a lot of money. Projektni ciklus jednog velikog infrastrukturnog projekta nešto zašto je potrebno vreme i novac. I to ne malo vreme, znači minimum 3 do 5-6 godina. Mi obično vidimo onaj deo kad mašine izađu na teren i kad krene sama gradnja koridora. Tome prethode jedno 20% ulaganja od ukupnog iznosa projekta. Mi danas imamo zatvorenu konstrukciju sa 1.200 miliona evra za izgradnju 320 km autoputeva. Imamo završene sve idejne i glavne projekte, eksproprijaciju završenu. Imamo 115 miliona evra obezbeđeno za modernizaciju železničkog koridora i oko 200 miliona evra za nabavku novih voznih železničkih sredstava. Udruženim sredstvima Evropske unije i Puteva Srbije sanirano je oko 30 km magistralnog puta između Niša i Kladova. Danas, 3 godine po završetku radova koji su koštali oko 10 miliona evra, te deonice izgledaju kao da su juče završene. Sećam se kad je napravljen u drugoj polovini 70. godina, odlično je bio trasiran, 3 trake gde treba, kako jeste, bio održavan jedno vreme kako treba. Otprilike imalo je dosta kolotraga i koliko se ja sećam, bilo je nešto izgrbanog asfalta poput ovog koji se sad radi prema Paraćinu. Znači, udarnih rupa, puno, da kažem, tog nekog, ja ne znam kako ni da ga nazovem, neartikulisanog puta. A na osnovu čega su određene te deonice? Koji su bili kriterijumi? Kriterijumi su bili tamo gde je bio najlošiji kolovoz, odnosno gde je bezbednost odvijanja saobraćaja bila najlošija ili je bilo najnebezbednije odvijanje saobraćaja, na tim deonicama su rađeni radovi. Na ovim deonicama nije rađeno takozvano tekuće održavanje, odnosno krpljenje rupa ili samo održavanje kolovozne konstrukcije. Na ovim deonicama je rađena potpuna rekonstrukcija. Svi su slojevi skinuti i stavljeni su novi slojevi. Znači i donji stroj puta, odnosno oni slojevi koji su ispod ovog asfalta i sam asfalt je rađen. Tako da osim toga rađeno i proširenje kolovozne konstrukcije i rađeni su i objekti pored puta, kanali, propusti i tako dalje. Ove deonice, to je neki 30 km, da kažemo, na putu koji je ukupne dužine od 200 km i ubrzalo je protok robe i putnika, naravno u domenima zakonske regulative. Koliko često koristite put prema Nišu od Zaječara? Pa skoro svaki drugi dan. I kakva je situacija? Pa sve bolje i bolje. A koje deonice su bolje? Pa bolje su ove deonice koje su, kako sam ja razumeo, sponzorisane od strane što Evropske unije, a što Republike Srbije. I to su ove deonice koje su jako blizu Zaječaru. Mislim, proširen je put, urađena bankina. Sve te deonice koje su nove, to se vidi da se radi po nekim standardima. Verovatno je zarad sponzorstva Evropske unije moralo da se ispoštuje neka procedura koja će da kaže taj put mora da bude 8-9 metara širok,
da ima bankinu, da ta bankina bude, ne znam, metar i po široka, da onda bude odrađeni trotoar, da ima, znači, i parking i sve ono što prati, znači, generalno tu neku, da kažem, standardizaciju. U stvari, kako to treba. To nije samo standard, to tako treba da izgleda normalan put. Kako treba i da se voze automobili. Mislim, sad je bolje, preglednije, da kažem, ranije je bio bolji put prema Paraćinu, sad je bolji put prema Nišu. Deonice puta koje su kvalitetno urađene ne mogu da reše sve infrastrukturne probleme u istočnoj Srbiji. To je jedan korak i pravi putokaz za magistralu po evropskim standardima kakvu građani priželjkuju. Kada se vozite od Zaječara do Negotina, koliko vam vremena treba da prođete taj put ako se pridržavate svih saobraćajnih pravila? Pa možda tek nešto manje od sat vremena. A koliko bi trebalo kada bi taj put bio, šta mislite, sređen? Najviše pola sata. A onog trenutka kad Evropa bude neka bliska realnost ili bliska budućnost Srbije, sigurno će se i uložiti i u puteve i u sve ono ostalo što da bi se bili slični Evropi u godini ulaska. Ali putujete kolima, automobilom i van Srbije? Putujem. I kakva je razlika generalno između Srbije i onoga što zovemo Evropsku uniju? Reći ću vam, između Mađarske i Austrije ne postoji razlika. To je dovoljan komentar. Znači, Evropska unija se ne osjeća. Znači, kad izađete iz Mađarske, prođete preulasku u Austriju, onih 45-50 km kad imate one vetrenjače i te vetrenjače se nastavljaju u sledećoj zemlji i put se nastavlja istim, znači, tokom, istom ravninom, istim kvalitetom, znači to je ono što je ono, to je osnova komunikacije i infrastrukture. Šta bi još trebalo ovdje da se uradi na tom putu od nekih 200 km? Da li imate neke planove, neke projekte koji su možda urađeni ili se planiraju da se traže neka sredstva, bilo od Evropske unije, iz nekih fondova, drugih? Da. Mi smo u samoj agenciji smo pre nekih 6 meseci pokrenuli pitanje poboljšanja saobraćajne infrastrukture u istočnoj Srbiji. U tim nekim našim aktivnostima smo odabrali nekoliko putnih pravaca koji su za nas ključne važnosti u ovom našem delu Srbije. Između ostalih, to je i ovaj put. Ono što je potrebno jeste nastaviti s ovim aktivnostima. Vidite, ovde smo, znači, 1/6 ovog puta sredili, ostaje još 5/6 puta da se dovede na ovakav nivo. Krajem prošle godine su započeti radovi na rekonstrukciji dela puta M5 između Paraćina i Zaječara, to je dužina od oko 80 km. Ti radovi trebaju biti završeni u toku do kraja ove godine.